haide jeng hani haitesa katal recruitment nailai jaunai pujon naide jara eligible candidate dongni bagai sahojaka empanelment post talangjaka purely contract basis obongkha posting khlainai at tejoswini mohila cluster bohumuki somabaya somiti ltd marasara durga jomahani RD block Kamalpur Dhalai Tripura klaio hingke borokno jaga name of post naite manager tei accountant talangjaka chalaburini o jaga apply khaimano manager o khoroksa tei accountant o khoroksa talangjaka hingke probation period hingka kai borokni exam ni somoio 6000 kari jaknai accountant no 5000 kari jaknai porikha ni pore hingke 8000 nai manager ni bagui tei accountant ni bagui hingke 70000 kai rijaknai monthly hingke borokni eligible qualification naije graduate pass wngna nangnai NS stream tei khaijak songe computer application tong nangnai tei accountant ni bagui hingka kai oro bahaino graduate khaina rimanai pia computer application tong nangnai tei accountant ni knowledge tong nangnai hinui sajak hingke borok jaga o manager ni bagui 2 year experience naio SSG ni field work khlaijak hingke borok jaga accountant ni bagui hingka kai 1 year experience naio with computer DCI tei account system hingke borokni o jaga place posting hingka kai tejoswini mohila cluster bohumuki somabaya somiti ltd office marasara DCM RD block Kamalpur Dhalai Tripura klaio borokni o jaga o probation period eba porikhani somoi kal rijaka 6 থেকে 12 months o post wngkha purely contractual basis hingke 1 number naijai post obo wngkha purely 1 year contract basis 1 year ni bagui 1 year pore hingka kai abo bari phunmano sajak maybe extend 2 number naijai kuno jaga o TADA kwrui eba kuno ro bata kwrui 3 number naijai computer knowledge tong nangnai Excel Word tei PowerPoint obo khairok gyan tong nangnai proyojon o post ni bagui 4 number naijai submission khainani bagui 9 tarik March থেকে 16 tarik March ni bisingo noro o jaga o submission ma khainai 11 AM to 4 PM bisingo 5 number naijai interview tei submission ni kuno jaga TADA kwrui hinui sajak 6 number naijai application submission khainani bagui tejoswini mohila cluster bohumuki somabaya somiti ltd office ni office o opposite road lamani ulta klaio shop near marasara ul bazar marasara kwcham bazar ni gana o klaio lamani ulta borokni address o jaga clear sarijaka 7 number naijai doya khai noro o jaga o document xerox tei cello attested tubui ma tangnai tei biodata khlai 8 number naijai jara SSG eba self help group family member borok o jaga o swkang sujok rijaknai hinui sajak hingke 9 number o jaga o borok jaga wheeler and driving license tongna nangnai hinui saka candidate dongno age hingka o jaga 20 to 40 years ni bisingo wngna nangnai hingke jara qualification gonan rok jara jogota gonan rok rwngui mano 16 tarik March ni bisingo 11 AM to 4 PM ni bisingo jara interest tongnai rok ready aswkno haini haitesa jotono no hambai।